алисариут пингаасут инунник кулитунгаани сулиффиссақартитсисусса пигинеқалерпут сисиммуни сарфангуанилу сулиффиссақартитсисуссат иписат пиллуит қанганисарсиорнер наамассинеқарпоқ атуаккиарлу саққуммерсинеқарлуни меэққаривинни сулисум таартеқартарнеру сипаарниарфинеқарнера ангеоққаат наамаиттааллуутигалугу уллуми коммуними исуммаминни иттарсааппут сисимиут TV пингасунгорнэрми иунip аллаққаатаани 2005 меэққат уллуанни меэққат уллорсиортут тамааса пиллуаққугут сиуллэрмик қолуттуалаассаарпут сисимиут TV априлип аллартисималернерани лукалими ааллакаатитсарнера унингасимаммат таматумунга писсутааппут нулаарсиассалеринэрмут уллу тамагаяаса коинаам сулеқатеқарнер писсутигалуу унингатитсариақарсимагатта таавалуаама саниатигут аллами суллисақарнер писсутигалуу ангалаасоқартарнералу писсутигалугу ааллакаатсиниссамут периарфиссат аникисимаммата таамааммат таамааллута лукаалертарнери унингатиккалларсимагут синилу оқолуттуарисинаарпут уллумикку тасса лукаалертарнери аллартеққиппагут пингасунгорникку таллимангорниккуллу таавалу таллимангорнер сутни юуни аасаанерани накатаарфиумаарпарпут синили ураатигисинаарпут кооннаап аасаанеранна лаатагуун аама иламутассиортармаратта алисариут пингасут сисимиунут тикисинеқаққаммерпут тааккуалу пигинниттуат қолоқатигаарпут ангаллатит алисариутиссат AVE-мит сананеқарсимасут сапаатсиуммат сисимиун тикиуннеқарпут AVE Queensland директорианит Hans Hansen пигинеқарлутик савалиммиунилу санааюллутик илорлеқ уна аппалуттор 33 фусиуоқ таавалу куасилерлимарлу 35 фусиуллутик унатсинниппут 75 миссаани авит ассиингитсут таа укуа атсаат тамату исиккулинник сисимиуни тик ани тамату ангитсигисун тигит эмага атсаасиллуп тааккуа микинерни марлуни маани паартоқарпоқ кисианни укуа ангаллати акуннааннерит уаақинерниарсимавакка тасса эққарсаатигалу куа микинерит усисарнери акуннапаюкками укуалу ангиссусаи каерлунник пиуккуннарнерпааюллутик ааммалу аватаани саарлинниарнэрма аама алисаатиник атортуарлуни нигиттакканилла аторнерарсинааллутик тамаккисуми аторлуассаанни умиатсиақ атааса 33 фус 20 миссаани усисиннааваа саарулли таа 35 фуси катиллу 15 tons миссаани усисиннааваа алисариутит AVE-мит сананеқарсимасут нунатсина аторнеқарлуартууппут алисариутиссатуллу налеққуттутут исуманнааллисарлуаккатуллу илисиманеқарлутик тусартаккаккамалиллуи нунатсиннут налеққутторуйуссуп аама укуа нунатсиннут налеққуссаккатут акуарисаник исуфаастуерсимингаани киссимингаанилла акуарисаагами таамааттумик таанна налеққуссусеқ qassaatiissaani taakkua angallattoqqarniarsimagu isumannaaltisaani qassaanni angallatit ataaqarput ikkolorarput taavalu VHF-arlutik taavalu saniatiuamma annanniutaarlutik inunnut arfinilin nammattuni puttarutinillallani tamas pingerpai Hans Hansen angallatinik tikisitsinissani qangalili pilersaarutikisimaa angallatiillu sulimarlu tikisissamaarpai pilersaarusiulerernermi kingorna aama AVE nunatsini tuniniasussaat suleqatigineqalersimooq тассакатиллуит массаккут пингасутсикиппут тигиккалларпут таава марлуксули пиарингиннамик аппаат тул атаасер 33 фус аама qammat tulliani тигиттуссаами тасимаакками укуа фабриккианингаанник укуа пиареққарсут ангаллатит тигуниарсимагут марлук аторникут илуарсааттоқ теққиллуит нутартеққиллуит писиарисимаакка тавалуна 33 фус камма нутартигааллуни тамаами нутартигааллут тасса януарами савалиммиуни нукарнинни таманнаагуниарлу савалиммиуни гарсимагу таманналу ангусималлу таамаиллуаама
piaarsaatinu tinnut ilaatereersimasarput fiskeasisimiut fiskeerisintraalimus taallugu ukiuni pingasuni ingerlatereersimasarput tamanna ingerlanniarlugu amma piviusungortinnissaa pinaullu savalmiunukarsimaunga taamaillualu ammuku angallatit fiskeerisintraalimut atatillu pissarsiarasimallu ангаллатит аалисакканик тулаассуунissamu илуақутаагиннаратик аама аалисартуссаник қулит тунгааннут сулиффисақартитсаппут ангаллатиллмарлу сарфангуаниит ааллаавеқассаппут укиорлинут тассаа писсарсиаарниккуаккалас ингерлатсисуссаи таамаалиллуа ангаллатини ингерлатсисусса тааккуа инуит аалисарлуартут таавалу эқиннаатсут тааккуа уярлернинни инунниаперсуининни писсарсиарисимавакка ангалла тааса инуммиа таатсими ингерланаарсинаалуарп кисианни пункаарнерсуутигиссаанни инуа таасина нааммангиннами тасса ангалла уани укунани qulingilluat missaani hinuttaanaartussaassappagallatsin piasuni angallatimarluk angallatimarsarfanguarmiuni ingerlanaarsapun taava taaseq mangaannik аллавеқассаллуни таавалу тулли марлукааматикиттуссаам мангаанник наллавеқартуссаассаппут тас наатсорсуутиарпут уллумиккут аалисаатит илаа икинеқассасут таавалу пингасунгорпат мангаанник авалассасут аалисариарторлутик укиут 1500 матума сиорнали сисимиу куютингуанну неқарфиусимасо нипписат qanganisarsiunit suliaanеқарлуни нааммассинеқаққармерпоқ ималунни мисиссуиффинеқарлуни таассумал нааммассинеқарнаану атасумик атуакками саққуммерситсисоқарпоқ 1989-сими сисимиуни катерсугаасивиут писортарисаата фин крамерик мисиссуинермини паасиваа нипписат сисимиу куятингуанииттоқ қангарсууммалли ноқартуарсимасоқ саққақ культурип укиуни 4000-тиник писоқаассусилиттут илисиманеқартуп нипписат илагисимаваа тамаанилу укиут 1500 ингерланеранни иноқартарсимасоқ қангарнисарсиут 1990-сиккунниит ниписани ассаасарнеранни паасинеқарпоқ ассаанери такутиппаат тамаани инуит наюақартарсимасут уумасуник ассиингитсуник фооруник инусутеқартарсимасут аннерусумик туттуник пуисиниллу меққутиллу тамаани нассааринеқарту такутиппаат амерник мерсортарнеқ ингерланнеқарлуартарсимасоқ qangarnisarsiut nippisani misissuinerat sulinerallu ukiut qulit sinnerluit ingerlanneqaarerluni ataasingormat naggaserneqarpoq atuagaq nippisanut tungasoq tuluttut kalaallisut qallunaatullu saqqummersineqarmat nippisanilu katersukkat paasissutissartaallu ukiuni arlalinni saqqummersinneqaarersimasut aama saqqummerseqqinneqarlutik nippisat misissuiffiineqarneranni inuppaalussuit suleqataasimapput илиссилу пеқатаасимасуси ассаанерми тас аама қуттавиингаарпасси сулиами аннертуумик нааммассиннеқатаасимагассим тассалу сисимиут катерсугаасивиата сиунертаата илагиллуиннармагу аама сиулитта инориаасерисимасаат аама саққуммерситтассаллугу Ilisimatoo Tina Møbær 1993-simit ukiormannamut nipisani suleqataasimaoq qataasingormallu saqqummersitsinermi peqataalluni maanna katersugaasiumi ningiusoq animate allsui Tina Møbærum qiassuteqarluni uqaaseqarami ilaatiu taamanikkut assaasarnerit ilaanni meeqqat nipisaneeqataasartu ilaata ullorsiutaani atuaavoq Tina Møbærulu quttavialugu 21.7.94. Timoto vækkede os, og vi gik op og vaskede os. Mor og Katrine vaskede hår. Det var meget koldt. Efter morgenmaden spillede vi myretuen i det store telt. Mor gravede. Da vi spillede myretuen, var vi 4. Anders vandt. Da vi havde spillet lidt, gad Kasper ikke mere. Så gik Katrine og jeg hen til teltet og spillede myretuen færdig. Lidt efter skulle vi spise. Efter maden gik vi børn og Eva en tur. Der var kiks med, haha, og madpakker. Vi gik først ud til den store sø, og jeg soppede, og Anders soppede også.
Så jeg noget mærkeligt. En lille bille, der svømmede i vandet. Den var sød. Så tog jeg dåselupen op fra rygsækken og fangede den lille bille. Men så skete der noget mærkeligt. Den lille bille bed mig. Det gjorde ondt. Vi fangede biller og tanglopper. Søen kaldte vi for Svupsøen, for når man går på noget vådt, siger det svup. Så gik vi hjem af. Da vi kom hjem til lejren, sagde Timodo, at vi gerne måtte tage resten af kiksene, fordi vi havde gået så langt. Så vi på smådyrene i mikroskop. Det var altså en stereolup. Det var ulækkert, så gad vi ikke mere. Katrine og jeg spillede rummikop. Efter aftensmaden så vi en sildepisker svømme langs med søen. Vi slog smut ved stranden. Alle var i teltet, spillede eller skrev breve. Vi fik tørret kød, tørfisk og maddag. Sådan gik dagene. Mange af dagene på Nipisat. Kasper og Anders, det er Tinas drenge, som også var med sammen med Timodos nevø og flere andre børn. Museet glæder sig over udgivelsen i dag, og glæder sig over, at sporene fra forfædrene nu bringes hjem til Sisimiut. Museet skal takke alle, der har bidraget til projektets gennemførelse, og vi ser frem til arbejdet med en fortsat indsats for formidlingen af resultaterne. Suliamu annertuumut Sisimiut kommuniat sinnerlugu quissuteqarpoq kultuuqarnerma tuartitaanermullu аллаффеқарфимми писортақ таматта пиллуарта уллумиккут писуунгуутеқаратта ангисуумик иммақалу аама налиитсумик quясутиссақақаагут маани сисимиуни сиуаасагу пиллугит таамак сулиариллуагаатигисумик уппернарсаккамиллу илисиматуут аққутигалугит пеқалерсимагатта иммақа синериссами сингагилаарнеқассаагут кисиани тасса сулиллуарторсугит инуит тааматут такутитсигаангата калаалли таматта quясутиссақарпугут сисимиормиуиннаангитсу кисианили аама нунарпутамарми таама сулиариллуагаатигис кусанартигисорлу пилерсиннеқарсимаммат аама нуаннерпоқ сулинеруп илуани соорлу анимитсип тииналлу оқаатигаа таама инуппалаартигисумик ингерланнеқарсимаммат quянарпоқ илисси сулинеруп илуани таамак qanittigallusi qanilaartumik meeqqallu aama inissaqartillugit sulisinnaasimagassi quyassut annerpaaq tiinamut qasusuilluti taamak sulia annertutigisoq naammassisinnaasimagasku assorsuaq tuppallernerpoq aama nunarput immikkullu aama sisimiut uummatеқарфигигит ерсеққиссум паастиппатсигут quyanarsuа таам qasusuillutit sulisimanin Sulia massakutut naamassineqarluni inerlanissaa tiinamupaa inerlakkamiuk nunatsinni Danmarkimilu inuppaalussui suleqatigisimavai nipisallu oqaluttuassartaat annertunerarpaa. Det er første gang, at vi her fra området har en boplads fra Sakra-kulturen. Den er 4.000 år gammel, og den har været beboet i 1.500 år. Så det er den der lange bosættelsesfase, vi har kunnet dokumentere. Og vi har helt nye resultater ude fra Nipisat, fordi vi har de gode bevaringsforhold. Normalt, hvis man sejler rundt i området her, så vil du finde bopladser, hvor der kun er deres stenredskaber bevaret. I modsætning til Nipisat, hvor vi har alle knoglerne fra de fangstdyr, man har nedlagt. Vi har alle redskaberne lavet af rensdyrtak og af tand fra hvalros og af knoglerne fra blandt andet isbjørn har vi også på Nipisat. Så derfor er Nipisat noget helt specielt, faktisk i hele Grønland. Tiinap oqaluttuara nipisat saqqaq kulturum taajorneqartup ilagigaa ukiunillu 1500-unik pisuqaassuseqarnerata maanna uppernarsaatilimimmik takussutissaqartinneqalernera pissuteqartoq takussutissat toqqoqqalluarsimammata nalinginnaasarpoq uyaqqanik sakkuliat nassaareneqartarlutik nipisanili nassaareneqarsimapput saanerni sakkuliat tuttut aarrit nannullu saarngini sanaajusarsimasut siinnaluoqarpoq taamaakkam nunatsini qanganitsani nassaajusartu ataatimu isigaluit nipisat immikkuullarissuusoq. Det må så jo fortælle en hel masse om bopladsen eller dagen i Nipisat. Hvad fortæller det? Det fortæller dels om, hvilke dyr man har udnyttet. Mere end 40 forskellige arter, da man kommer til landet med det samme. Man ligesom kendt, hvilke muligheder der var her. Så vi har masser af fugle, måger, æderfugle. Man har udnyttet rensdyr. Er lidt specielt. Nipisat er jo en ø, så man har været inde på hovedlandet og fange dem og bragt dem tilbage til Nipisat. Man har fanget sæler,
Og i modsætning til i dag, hvor spættesæl er meget sjælden, så har den været meget, meget normal på det tidspunkt. Og det er de små unger, man har fanget. Små, fede unger, bare ganske få måneder gamle, så man har simpelthen kunne slå dem i hovedet med en kølle, og så har man kunne bruge det der utrolig flotte skin. Man har fanget små rensdyrkalve, igen skinnen, man er gået efter. Umasut asiingitut forud inusutigaluit atorluarneqartarsimapput timmissat puisit tuttullu naallu nipisat qeqertamiikkaluartoq tuttut tikiussorneqartarsimapput umasu piaraat aamma pisarineqartarsimasut takussutissaqarpoq soorlu puisit mikisut tuttullu piaraasa ami pinerulluit pisarineqartarsimallutik tiina oqaluttuarpoq atuaga tuluttut saqqummersinneqartoq saniatigut kalaallisu qallunaatullu atuartarumaartussalu naleqqussakkami saqqummersinneqarpoq. Hvad kan vi bruge den bog til? Til at lære noget mere om vores fortid. Og det er så også været en stor glæde for os, at vi har både haft mulighed for at lave den på grønlandsk og på dansk i en populær form. Og så har vi lavet en videnskabelig bog på engelsk, som så også kommer fagfæller, folk uden for Grønland, til glæde, man siger, kanadisk inuit, Alaska inuit, så man kan se noget om den fælles fortid, der binder hele det arktiske område sammen. Siulit qanu ilusimaneraat pillu atua qaluttuartuummat ilinniarfineqarsinnaaruq tuluttuuyugamilu saniatigut kalaallis qallunaatullu atuaruminarsarlu saqqummerpoq inuit nalinginnaasumi paasinnaasaannik tina møbær isumaqarpoq atuagar aamma nakhueqatigi inuit paasassarsiorfiilluarsinnaagaat ilinniarfialuulu. Jeg synes, det er utrolig flot, at en by som Sisimiut har påtaget sig opgaven og har støttet det hele vejen igennem. Selvfølgelig med ekstern finansiering også, men det, at man fra lokal side har lykkes at bære det her projekt igennem i samarbejde med det lokale museum her, det synes jeg er utrolig flot. Og det har ikke kunne lykkes, hvis vi ikke har haft den lokale opbakning fra stedet. Så det har været dejligt. Og derfor er det specielt tilbage i dag og kan vise publikationen og kan føre genstanden tilbage til deres rette sted. Isumaqarpunga suliap ingerlanneqarnerani Sisimiu kommuniata aningaasatigut allatigullu tapersarsuisimanera kusanartuusoq taamaattoqangikkaluarpammi suliart naammassineqarsinnaangikkaluarmat nuannerpoq tamaaneeqqilluni aammalu nipisani nassaat inissaviannut uterteqqissinnaallugit tiinamupaa oqarpoq nipisat pilluut saqqummersitat katersugaasiviup immikkoortuani illorsuarmi sungaartumi takuniarneqarsinnaapput meeqqat ulluannut atatillugu meeqqerivinni sulisunnut taarteqartarnerup sipaarniarfiineqarnera angeoqqaat naammiittaalluutigalugu ullumi kommunimut isummaminni nittarsaaput taakkua aamma malinnaavigisimaguk sianni ullumikku allagaatsinissatsinut agumerisinnaanginnatsiit maannakku oqaluttuarersinnerarput taakkununga naammiittaalluortumik paasinianitsin oqaloqateqarsimaagatta aammalu kommunik kamaaningaanni akissuteqartunu oqaloqateqarsimaagatta tassul taakkua tallimangorpat orfalmarlun tanequlingilua allagaatisillerutta sammiumaarpuut una allagaatitaq sisamangornermi qulinu qiseqquppat takuteqqikkumaarparput tallimangorpallu orfalmarlun tanequlingilua allagaatiseqqikkumaarpuut nussiorluas